Tolenna. Mein Vater, si vesi matopono siški, mein muzeja. Si vesi vašne gatmo, na nonko našlo tel, na nonko našlo tel. Wirid geo, ahi, siya sa wulong malakos, for single low and single tolu. Page 12 wulong lonkor, iwulayang nato. Aknas kasla, tapenirin. Siya sa wulong malakos, for single low and single tolu. Post vinigasla, tapenirin. Godritari Kasmadalong Lumbat Papa Lokmanas Esingod Matalong Mui God Kivapak Rosh Loitan Asish in Luksha Gaslong the God in Mowilki Kunguloki Gaswolana Batesu Kipensi but Broy, Kaden Jesus, when we lost upon to. Amen. But Sibil Bawan Geon, Silvo calling a Lagosh, Fossilu. Silvo calling a Lagosh, Fossilu.
Bangladesh away. None gets mong. Berlin, aku tu ia buat ini. Kapsakin God, kimulas, ekipelu, patsipil siya sinsi, kikasmulo. And in fact, advance, happy Thanksgiving, nasuwas na kayo. Muton, malum tariye, nagiman muton malum miseria. Ashe yashu, sikya kinashton, kaiskatomoy, kikaiskato, state laws. Kaiskatomoy ke state laws, sivena, shamtaye, kainin cham, o gas, diawo, sanyakuluki, government. Snaps. Kausima lai piti kartse, masangkasha mwetse, kasirause. Itinpel na, kot mo ito, tanay la yineng yino. Ka-post ke social media, kainin nanak, ka-negatives, ka-ilya, lanway, kasaraw. Ngoligon lala, Ashkatsi. Yakot tiya sa inil pa nanon ko maini. Amesi kiyak kot way tukle. Pietor kaskas lasha. Apkaran install na kayo na nalaki shoppers. Suke ninolalos, eserulalos. Na meta ko, kot sanggulo na singkat ke, kato na sish. Kato sish sanggulo, e fulila na singkat. Tayo rin pa, nanon ko, ilya lalos. Si Bella siya, nanon ko yung mash tuktel. Kita katelip na ke, Ittu. Ipsibeta pa background on scriptures. Tukunil mayoni may Philistia, King Saul, wisol siya tao sindolo. Lal, bukan David, asol siya on fukulal. Elusukal kanis minen si bang. Yodin nani laim na, ko en keri. Engineer milestone mo Saudis na choosile. Oine, elusujak na insi lofwe in mongle. Dia ito la David, esolse unvulala. Mongle ashke kapun lofse. Paine pelak longo lang sol, elchike injugilya David. Experience like David, in love saying it. Pail siya mo ang kesa, long nga litkos, es yung upang nanlu. O inge, Saul, esol siya tao sindolulal, mutul ki love, matang love set. David, esol siya lal, tifu kita liye. Na sol siya lal, David, inge kaefe, ilan nilya Saul. Effect lang. Katil ka fact na siya ilaya siya mo ito kaloklong na impong. David el tiya na unilya Saul. Elurak late, disela siya ikin nuklan. Kasyo, David el mauli, kaefe, kakatilan na nakmanas na siya. Kishipin, hindi siya mara patay naman na siya. Siya. Katil si Dela. Ito pa siya. O ini, David e marule na karing tau inwayangin siya fan na sinsolje lalingi, aro katay naman na sin
Sol. Ako yung Sol e lilya ligi love set e matawag in fash in Kenny Blood. David e lilya takol Sol. Banglod e shuminus inakfalat yet. Ilaya pa siyak sil Sol na. Ifo ko ilang kaslan mo eh. Sa fact mo, David e sugi nakulog yan. David e fact pala na sil Sol na. Lem ka te di siya lang na in bawal kailan mutulin love siya. Kaya pa, Sol sila ngi kaya pa ilan yung nilya. Kaya na, kaya lem ka pa si Bella, kaya lang tao pa siya. David e bangol Sol, kaya kaya Sol and father-in-law sila. Ilaya pa, fact Sol ilan liye, ipinuk-nuk sila, kinuk-nuk lana. Lain ko inunilya Sol, ay piano. Hindi sila mo kayo na, inakyawan nila, wala na nakuluk lan siya. Masolid sukin inunilya. O hindi, ibigay kaya ito, may makakilang nanon ko, nationals. Kasi sila kakakong nila. Wala tayo lang naro, kaya lang na sun, kimakumaro, inlayin niya. Kung ngayon ka, iyora ko tayo naman, inakulog yan, mulo. Ibigay mo sa ka so kasi matak mo. Makulog ko, sigiyak sin mo'y kulog mo kayo no. Kimayin niya, may patiyan na oro, makulog, lain ko. Ipsiyak luway niya po, cross-referencing. Kung may kato scriptures mo, casual, si Fesi Lashing nanon ko, mashed up din. National scriptures post mo, support yung mga naksirin may ito lumikos, posang malapos. Lalo na nakakatoy yaw na sis. Kilutoy po yung Lord Jesus, pinolo. Ilka. Kaya ngayon makakususo. Long siya mo ito follow close, at Roy Keros, sa Kanyikos. Why not is he a Bible scholar, inge fato? Pati ni na yung Roy, kaya mo itingi mo kayo na, akespe, tapos din ko yung matay, mayro sa realization. Ipsiyak tolu, kasafla ini po, application lon mo eh, kaya sa inyo. Toto pero, kot kasam na singkat po, wait na non-relasyon. Ako taro kaya o ialash si Pena. Paano, kot, tuwi kayo yalo, tilawi sa disco. Tuwi kay tawi, community, choir, kufta na isla, siya nga si Lash Kimwitsi, Kishupin, Fakwal, Kish. With Christine Paisi, iltiyan nanon ko, may malan ka din nanon ko. Yung magtumiti siya pa ako siya kuhan. So nang galaw siya ng Christ, effect na siya. Ifin ko lamang kakong na, siya nakmanas na siya. O inye, ubos mula, kaya si Philfos. Ifin siya ka uliyak, uslu ka tolo, with Christian, inekin witness law. Bilfinjak na siya nga, sam na sin committee cash, inorek market. Bilfinjak na siya nga, itawi, pa church,
có iniciativa que está com a church. Ou ini, coin falou, orang aku nung kain jenis le. Dia coin kain kon la, sangawan mo na su, kiko, koi tolong si pelo. May mga osun pa na kain mo itse, kien, alu kumiti, kausay. Aspel kumiti na kain kon la, kain mo itse ini. Kasyo, katil tiya, long si mo itlod, in kain, patui, kimakunelos. Muli ni kay Lasho, kaya na, kat kain mo itse ini. Inoy na kay Moses, il fact in Exodus to yung labos po siya. Mo itingi, mo itlip kiki, katilan mo nang manas na silos. Siya, professor, kay Whelan College, Pinanmerke, Dr. Raymond Atman. In fact, ko ay kaya student kay college siya niya. Ilo sa ako lang sa ano falay. By nature, lan mo ito. Kat sa ano falay. Roy na singkat ke. Soon mo itse. Kasama na sinitawi. Kat church lo. Advice lang, Professor Edmund ba. Remember, always to keep chin up and knees down. We may accept the problem and be prayerful about it. Kung medyo mo ito ka, na kayo akong zone na way. Ako na, kung may accept them. Nasang katilan, break makanos in mold loman. Devil belongs your break makun may to pay as weapons. Inakmanas si homeland. Pasok to. Kati lorik makanos mo. Tulsin masay komyo. Sa esun lusin ye mafay los sang katilan ikaw na los ne. Kasi kung wani kipetse los ekle. Hindi o ini lim katil ko mo ini. Ay laak sa fila mahal matawag kayo. Nasik siya mapalapin mo. Pagpuli, kayo tindigal na sinwait kuyes. Patin sa laklakaw niya. Takotin diya wi, tawakin diya ple. Why nakisokas lu, kostong lu, ilvato. Takadile, talakan lang ang kulugo. Dikiyeno, e fosolosyo, siya rin makulugo. Nasir, siya si Kalani, inmatay kain mo sa ingin. Kung fusher, katiya malachin na ng galos. Kaya nakimeto ilvaki saptay ko story. Ifo ko kung niye, kut man, dun matan mo itliyo. At iya lawang naki, palasak pala, dun mo to. Kulakak sa kinkat, ipulya pulang na siya na kayo. Yalan pasto. Mawalan the minister reader,
Masimit kaksigin bekat kimoy mulash. Pel bumayan lela bekat ingkain dagani. Kilinsinge inak kayagat ke kasinak kay akesmak. And well albain agalin kuwas na gaywa at Kulan Church. Nagaywa mas indagani la soyaga. At Kulan edawi. At lili, at lalawiyash in lalalifungi. Siya indagani la spe kiawasin. Kulo malalap ke kay wala sin civil betagani inak kayagat kigasin mon ma itapkyang nasin the ministry da ilangayin kakagat ke bensin. Ngawi puro from lal minister ala nga akagsibin be lalal pumila kalil sang nasin ikesta nasin siya may nga kumana na fahal nasin. Bangin siya siya rin kakma matiya nino kasingen. Siya pelma tagagadinggayin si Filipe liyegat elamaygat nake masumandagingin. Nanan ka in masluk ten calendar ya kata ya panen ngakina Islam ayok si mga nanggama ansip nganwela ministry da akayagat na gawake pake kibak ma nanan ka in masluk ten managilak kalim niya pospel makat palakin o yesin kasi taka tinasun mga nan ka o sila mayat sima ngakilin pe may niya kay muklin na nakla ko napan ang message yok si mga istagay may nanak siya pa kadin kain sige kadin kutong ye elalal fungikat ki nanan kalan panagin siya mga example na uwusin paano siya nasish kima sikat pinasyon na naklas kator keskes and siya man bela makabayin syukya na nanaklakan kishki na kuya na ang ara na mga kinag. Anang gas na uwo timayin ta manasigat kilalal kung nila kayo na akes makika. Akayagat mayin oye ngay masikiros niya. Nangawalal David ki oye lala kang awalal toksason. Nanak nawuwuma solid lorek magin this like Luke David painan yerosh elika na chance nawuwala langkain uniya machimo sokolin at kawkingen dahil sang kasingka ilvalala na singka ilangkain tari kananan ka mesat lang wo David ka delak falat gel ni na sang el siya to pasha pweng itayat kasi beno ya walal walal kung iyok lal ke ka insi pa ilal na singkat banang ka din katpray ke medyo tutlasher kula mangala okat pagkamadal kung dia tu ilusi kas long in on your sinak kaya ka tamayin ka
may CS Mark Philosios in Molash. Kulo mamalat kemelut wo magalis kiao singay. Fal na ke Molash. Katie lelikima chikyak kemelut ludo. Wanang darile mamalat ke kumsang sin ministry da kas bolena kas paye eshuos. Mafaling kay na kay nagawagin morning malay ko masus. Lela to kasi niya katin yelong rena katin chute kat nagay katin kaprin kat. Ewaret makan in akwe katin morning malay ko masus. Tayo lang malalat ke kas wala nalong. Tayo lang ke pen molash in wipe oro. Elutit wo. Tolenna siya sini. Kat perayaan Zoom fat kalau mawala, suatu sing gawai na lasingin siap kenin sis matlalas. Amen. Kimaulan na kayo. Kaya dengan paling kas talaso, ay may na kayo. Sibin may nutlo chingi pa, nanangalan ka tabuna. Ama may nutlo chingi alle agad ki yok tampay sinmi. Pero siya school laso, pero ay kata sisip namin ki ikasa may nutlo laso. Sibagan ko disbihan kat nanangalan ka tabuna. Kat nagawa ito la. Walang siya ba nanangalan ka tabuna? Nanangalan ka may actual siya ka, karnin ka, kai ka, di ka tiyan ka maulas. Panang lela ka tindik spinan ko, ito dapat manatol, ay lim ka tiyak lagas. Ini na ka dinara, mana dewa, wina lang sila. Mayin, nanangalala ta kaki kuluklas. Kapinget laliye, matawayan pera. Kadi loren lai pera. Ilos kanaus la wala lalangkad, kadi lazulus. Ligi, eni rusutaw. Katliye pe, katlong bigi sunod sila kati. Alina kaskut aksin met pera. Roy, baklamo, ileganaus na pera kisun. Kiri bin kuluklan mo ipensi. As kainin met luge pensi. Si babangan nebulin. Met kalap bise. Met ini mana din matan pera din. Met la inkasa. Orok luklalos wi met pera. Elos kuluk tabay. Ragagin maile. Setelah no phone na met pera. Wangin metamu. Bayan na nuway seulan magina pa maulagi. Wasilang no. Mesin ka tram-tram gun taling din juta. Israel. Elos kuluk ba na. Elos aron na kuluk. Widok sa lalos kuluk na bay. Kuluk lalos yoklena. Elos na kaywa kuluk lain ka. Panang kagel tuar silos. Kuluk lalos Ilos arani wanin le lalan kung ilagyan singa. Ilos malkan lakan. Ilos oral lalos. Ilos alu na sin matulala. Oro kade lagi na kaskasa. Mayen siye masap si mai sin kin mai tay kita nawas. Di komisi na katsay. Panangin kuloyak na ubay kaskasa. Ibatla oingin na sin machuda. Ngay baga na usla kachuda. Esidi churusi. Iloran why na iba. Ika na usla sidi Jerusalem. Kana usla kachuda.
Insang na sin, God insang ko na sin fel Babylon, in going to tang la mo yung lalos na sin fel Lung. Oro, elojudet le, may troll ang Babylon. Ye gogolal toksan ni patnesi. May tingi, pudak na Babylon, kaadil rota Toksha Babylon lan gay ni biya mit manas na gaywa ko mit sa kasyo. Na gaywa, chu tayo sa tanu. In gay ni Maya Edway, esu kaspelus. Mit na gaywa, udak na siya na Babylon. Ben si Ben ay ni, Nebuchadnezzar, Toksha Nebuchadnezzar. Yan sa palma, Nebuchadnezzar. Si Ben Solsi, si Ben Mayon Lal. Ilda ka ucap na ginen Jerusalem. Isaw ka temple, kanaos na man ako ginen Jerusalem. O iya ba kanaos na matan pa Jerusalem. Kaya may tinanagay wasong, ilo si Dakle, may trolan, palbetla. May nga dila na siro si Kisbin. Kuluk-lalos. Ilos kuluk-lalos nanan kulang katsunos. May panagat ng singe, tehikli. Kat finaguluk mo singe, katilew siya, nanan ka na siya. Pagkatin temut ko mo, kat kayo nalagay na. Nanangkat siya na paganagadalong siya. Napay na mana sih suci ni dictionary mana? Dictionary orang menjingat main. Why ni telan made machine itu? Aku tin dictionary nanti Google kat siapa nalas kat maul, orang mana sih ini mulas. Kalau kita bela telan Bristol pasti. Magpapawagan na si Pastor, pero may